First, I depend on the simple mathematics. I do my brother. I probably bow. Lele fama no na we kakra ye ye. Say me nyini ntimi dame to. Why what ka nyini to dame? Lele sama yemre. Lele sama yemre. Oh ba na otunu hu a. Lele. Ho. Ya dan ya papa ni nya ntimi to dame. Ma Jimmy din wo bre man ya o betiri ma to dame. Go man go shoot pane brofo. Go man go shoot pane. Oh. Ne ho popo be to ma bampo. Yeah. Oh boy say so aka on sa wagen asa me budu kwasi ara de bu ho me fa kwasi ya no ya den what's up uni wi yo ai pressure oh yeah pressure I don't want dia super lele tell me why this yeah I was we dis on sentira we am on man if no na we yeah come on sorry come on me shot be yo I say dia yoko odi now what time for what time no tell you yimpi amada be na to try no now what time for no di wan oh I to can we sem go on sem can we make you bla give me is you got it hey enkasa bebre steady enkasa bebre just ma go for kwama wa he ya so ja for kwama he ma agro what you say agro fe officer onya de to dame no yakọ give me ogwe ma agro a ominya be jere mechi yanko hey me chino onya de sir you are welcome onya de oi ah mani nyewe ne yakọ pia no pia ah mo disi o ene ma me bamba mama se ore munta oi ya ba ma pressure ma so relax vai don't play stop ah se se game mo de mra se mo sa na mo yere mo enti Ghana ban ka se mo tana mo ati aban abaka se ya dia aban nti obi an se dem ti na o se lockdown na nche mo ti me pia bon ti be sheni pardon second or the social distances mani pardon tracing come ya ne be chi obi a e be sa mo nyina obenye ba eni pa na to mo obi anya da meto ade e kwete ni pardon obi anya fa dame o wale root wo obi anya abo na won se dem social distance na my day wo buso lockdown we pia bon train mo start ya no enti officer kasana wa se meto na so won meto sama so odi ha David aban oh aban we na enya ibi o quarantine ntini ye David president akaf ya dum light I don't want you ya dum light de mo shi na so man ko ano ayi ni ha o coronavirus bi anya o lockdown o ti ati sei lockdown nya sa ne sei lockdown say o wa say say I say show them stay home na ai na so me na madam for dan okay on power huh and policy dem o don't try to push someone what do you mean that mean why you challenge the officer of David challenge you challenge me nani me na so ni me uni me anti what the best baba uni me uni mame yeah uni hey uni mame o what the be bo me oya why shit I'm going to try to I'll tell you oh mom tawo che du kasa am people oh mom yam se waji everybody kwasia oh mom tawo che du ja wini me se me pa na do ba no wini me na otun fo ba wini me sa o ma to wa we kwa na hu yan so on to o ma me to wa ti mo nyam ni let's go next time